الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت الباب السابع، باب حفته. أنا بيجين درجه حفته. أجل أم في درجه هني وكينا فهم چين جربة دبينين شد في درجه وهي. قلت في الغسل تدبين تداي بحث غسل بودت كات آنكو سرششتنه. وفيه مسائل وچند مسألة كتدهي. المسألة الأولى مسألة إيه معنى الغسل دبوتا بحث كو معنى سرششتنه چيه وحكمه حكم شرعي چيه. هل قوة كوتا حكم مثلا حكم فلان تش چيه، حكم سرششتنه چيه، حكم دست نویجه چيه، حكم نویجه چيه. هر قوة كوتا حكم بلا بينج تش بينا برسنجيته. آن تده بجو حکمه به سنته، آن واجبه، آن مکروهه، آن حرامه، آن مباحه. ایکش من بشتر و دلیله که دلیل به چیه که غسل ها یعنی نه حکمه به بودیا ایتی معناه الغسل لغت عرب وداد بین چه غسل گوتی مصدرون غسل بخواه مصدره چاوکه اش چه هاتیه يش غسل هذا من غسل يغسل غسلا وغسلا هر دو درستن. غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا وهو تمام غسل الجسد كله. أفيا سرشتن لغة دا أفيا تدشيخ خرب شوي. ومعناه شرعا الشريعة دا معناه چيه تعميم البدن بالماء، يعني آوه اللشيخ خربكي أو أنجي استعمال ماء طهور آوه كالطهور بكاربين مال دسبيت يا خان دا آوه طهور كيش كم أو يا باقجة و غير خاجي باقج كم آوه كهوصة بكاربين في جميع البدن بولشيخ خرب على صفة مخصوصة. تو چه بکارینه و آوهانه بشوازه که دیار کری یه تایبت على وجه التعبد لله سبحانه که وقتی که تو و آولشه خواهید که تو بخواب خیر حسابت که و عبادت دانه. یا دوی حکمه حکم غسل چیه گوت والغسل هنده که غسلش سرششتنه واجبون ما گوته اگر ما بحثی حکمه کرد ایکش پینستش دا سنت يعني مكروه حلال حرام أنجي بيجي واجب وحرام ومباح. ساعتها يقول الغسل واجبة يعني إذا وجد سبب لوجوبه أجر كي واجب بنا في غسل پیدا بي ده أو غسل واجب بيدن لقوله تعالى وإن كنتم جنوبا أجر هنا بجنابت بن خودش قد طهروا يعني هين خطاقش بكن سرقة بشون. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه. بش نوع حديثة هاتين درباري چواني سرششتنه ياش كومك صحابية هاتي وقوهستن وانجي ياش پیغمبري وقوهستي اف حديثة تهمي دليلا السر واجبية غسل. وسيأتي طرف منها بش نأمدي رخا كجوان حديثة بحسكين قريبا إن شاء الله نزيك. قلت يا سيم موجباته هذا يجرنجا أو تشتشتا هند أجرتي أجر أف أجرتني بيدا بين دي غسل والسر ششتن سرتا واجبيت. ويجب الغسل للأسباب الآتية أف أجرت بهن دي ولتكن تسري خانشوي دي گناه كاربه همال دفته پیدا بید و سر خواب شد. یا ای که خروج المنی من مخرجه اگر منی آنکو آوا شهوته او آوا کو بچیک بچید بیدن اش انسانی در کفت از جهه خواهی درست آنکوش عورت در کفت بو چه گود من مخرجه چونکی ای که هی مثلا ده دعمه که کتن ده بو نمونه پشتاوش که آن ده کن بی جهه گیری ده او آفجه ایتن اف آوهانه شهوته هنگی و حالته هنی سرششتن واجب نابید با اف منی جی در کفت اگر بس گود با خروج المنی در کف نمنی اف حالته دا کفیده بنبه بس گود من مخرجه اش کیف از جهوه درست قد ويشترط أن يكون دفقا
شرطه و اوه وقت درد كبت بدوية خبا وجيتن بلذة و خشيد قلبيتن انسان خشي بين در كفتنوه من ذكر وجا چش ايكي نير در كبت او انثى انجي جنكي لقوله تعالى وإن كنتم جنوبا فطهروا اگر هين بجنابات كفتن مروف چا بجنابات كبت وقت اف آوا در كبتن قد فطهروا خطاقش بكن سري خابشون ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي وبيغمبر خود قلت علي عليه الصلاة والسلام قلت علي إذا فضخت الماء فاغتسل قلت اگر آو اشتدرت كفتو و آوا هنه خواها و دوی اشتدرت كبتن بحث آلمانية قلت فاغتسل تسري خبشو ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة بشن اگر ينوستي بيتن لذت و خوشي نشرطه چونكي وقت درد كبته هاي جنينه تو ينوستي نشرطه تنوستن دا إلا لذت قلبيتن لأن النائم قد لا يحس به چونكي هنده جای نوستيه ده رابطه و خطر كره بيكو هست ببكتن و او آوه جيادر كفته إذن اوهانه هر ده غسل واجب بيتن ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل وقت بسيارش پیغمبری هاته کرن عليه الصلاة والسلام قوته هل على المرأة غسل إذا احتلمت قوته باشه اگر جنه خوندید جنه خوندید ده سرخوا شد قال نعم قوته بله ده شد إذا رأت الماء اگر آفدید اگر آفدید اما اگر بس خون بیتن و کم کردید بین شیطان هاتیه اوهانه اگر خونتنه بید بس آف ندید بید سرششتنين هفي الشجن بيش سلام وهذا كله مجمع عليه أفهمي علماء هم تدا إجماع هاي وهم في قوتنت بيش يدوي تغييب حشفة الذكر كله أفهم حشفة الذكر أنكو سر عورة إنسان تغييب ببيت أنكو برزة ببيت همي سر أفي عورته همي برزة ببيت أو قدرها آن هندی سر عورت برزه ببید ات کی وقت برزه بید فی الفرج ات عورت جنیدا اد و حالت هنج دا ده چله غسل واجب بیدن بو چه گوت او قدری ها آن کو هندکی تیبون مونه عورت وانی هاتی برین سره یا دی بتنه امای ام ده بجین بوان کسی تنجی شریعت هر یا گوت او قدری ها هندی سر عورت شو عورت وی مای داخل عورت جنب بیتن خلاص سر ششتن واجب بید سر هر دوکا و این لم يحصل انزال بلا حائل بود حتی اگر آف نهات خالش یعنی آواتش وانجی ندارد که مادم هند سر عورتی و داخل بی خلاص لقوله صلى الله عليه وسلم وكي پیغمبر يقول عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع اگر ظلام رينش تخاري نوبر بيت جندا ومس الختان الختانة و عورت جهشت عورتي انكو عورتي بداخل بو وجب الغسل سرششتن واجبه لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة بس غسل واجب نابتا في حالة هذا إلا على ابن 10 أو بنت 9 فما فوق إلا كرك يعني ابن 10 بيت انكو 10 سال بيت وكتشي 9 سال بيتن شنيكو والسردة 10 سالي والسردة 9 سالي والسردة بمقصد بيتشي يعني بالغ بيتن والمنطقة وانا ديالا كرت وانا ال 10 سالي بالغ بن وكتشت وانا 9 سالي بالغ بن اما اگر بالغ نبيتنا واجب نبيتن يسي اسلام الكافر ولو مرتدا اگر کسی بسرمان بی کافره شنی هاد بی بسرمان بی نوه ولد کت واجب غسله که بگید حسیه بلا مرتد جی بید یعنی برای اینکه بسرمان بی و گاوه اسلامتی ها هیلا جاره کادی زهر اسلامه و بسر خشد واجبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل چونکه قیس کار عاصمی وقتی بسرمان بی پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام امری وی کرد بوده سر خفش یا چاره انقطاع دم الحيض والنفاس او تایبت بجنابه اگر جنکی
خوين يا عادة شهري يعني يا حيوانة قطع بي خلاص بي باقش بي شوي خوينه والنفاس انجي جنك يا تشلكادا بشتي بچيك بوي خوينت بين تن وقت او خوين خلاص بي قطع بي هنجي واجب سر خب شدن لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شبه حديث عائشة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قود كي لفاطمة بنت أبي حبيش قود فاطمة كتا أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وتي اگر به نویجهایی بسرت دهات نخواله تأف خوی نهندید نویجه پیله نکه و اذا ادبرت و اگر تو خوی نما فاغتسلی امر اگر سر خواب بشو و صلی و نویجت خواب کن و النفاس كالحيض بالإجماع اب إجماع علماء إجدنجي علماء تلكجي واكي بين بجهيانا يعني حكميانا ايك يا بنجي أخيرا الموت مرن اگر تو مره واجب سرت بيت ششتن لقوله صلى الله عليه وسلم شبه قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام في حديث غسل ابنته زينب شبه حديثا سر ششتنا كچاويدا زينب وقتی که جنكا سر كچاويد شد حين توفيت وقت مري چه گوتا وان جنكا گوتا اغسلنها بشون سره بشون وقال في المحرم وأو كسد بن إحرام دا وقت مري چه قوته؟ قوته اغسلوه سروي بشون بماء وسدر اب آوه و سدر جيجيا يكي بو باقش کرنه تتب كارينا وذلك تعبدا ووجه وجه عبادتك دي خدان خير بن لأنه لو كان على حدث لم يرتفع مع بقاء سببه يعني حتى قلت اوه که خدان خیر بن جبر مرنه سره و بشون چون که اگر بو نمونه اوه مره یه بدست نویج بیتن آنجی مثلا یه جنابت بید ها افسر ششتن هنه و چند سنه را گه چون که حکمه چو بس سر ششتن مرنه اوه چو وذلك تعبدا و تعبدا و افخاله هنه شدی بچیا جدایم یه دی همی تو ده سر خوشوی الویره ده غیر ده سرش تشود آنکو دیه دیدا واجب السر تبخواه اما دوی خالده واجب السر بسلمان دور بره و واجبی یا ویجی نه واجب بجنه واجب عینی نه فرض کفایه آنکو اگر هنده بسلمان پی رابین تششته ده گناه سر یه دی رابی تو ده خیر بوام تنبید والحمد لله رب العالمين.